Ndagusuje kandi nizere kumeze neza, nizere ko ukomeje kugira ibihe byiza wowe ukomeje gukurikira amakuru n'ibiganiro on TV, yo channel yo Chess dukomeje kukugezaho waba uri hano mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari muri Afrika ndetse no hirya no hino ku isi. Muri kano kanya rero reka tugaruke ku makuru akomeye, ni amakuru dukuye muri Kivu y'Amajyepfo, aho ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'iz'u Burundi kuri ubu ngubu ziri gushinjwa kwica abaturage babiri. Aya makuru tubazaniye dufite kandi yizewe aravuga ko atangazwa n'ihuriro Alliance Fleuve Congo rifite umutwe wa 23, iri rikaba rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, riri gushinja ingabo z'iki gihugu n'iz'u Burundi kugaba ibitero mu basivili batuye muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, bikica babiri abandi benshi bagakomereka. Ibitero byagabwe mu gace ka Irundu muri grupoma ya Itombwe ku itariki ya 7 z'ukwa gatandatu na 26. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo mama 23 Lawrence Kanyuka yasobanuye ko byinshi bishe umusore imyaka 19 witwa Prince Runezerwa Mahiyabo na Kigeri Mazuru. Kanyuka yatangaje ko umwana w'imyaka 7 witwa Baje Neza Muronsi, uw'imyaka 12 yitwa Nzabakize Ose na Nyirasafari Chantal imyaka 29, Nyamahoro Nyangamirwa w'imyaka 54, Cyubahiro Fataki imyaka 18 na Tito Murengera w'imyaka 58 bakomeretse bikomeye. Iri huriro ryagaragaje ko hari undi musivili wakomeretse bikabije, ariko ko imyirondoro itaramenyekana kandi ko hari n'abantu benshi baburiwe irengero, ariko ko ibikorwa byo kubashakisha byakomwe mu nkokora na drone z'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uretse impfu z'aba baturage ndetse n'inkomere, ibitero by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byangije ibyumba by'amashuri mu ishuri ribanza rya Irundu. Kanyuka yagaragaje ko gukomeza guceceka k'umuryango mpuzamahanga mu gihe abasivili bari kwishwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bifatwa nk'ubufatanyacyaha. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS ryasabye Uganda gufungura umupaka wayo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. No gutumwa bwatanzwe n'umuyobozi mukuru wa OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus kuri uyu wa 8 Kamena, ubwo yasuraga Uganda asuzuma uko icyorezo cya Ebola kiri kurwanya. Dr. Tedros yatangaje ko icyorezo cya Ebola cyo mu bwoko bwa budakunze kugaragara bwa bundi bugo ari ikibazo cy'ubuzima gihangayikisha amahanga yose. Aha ni iki cyorezo kiganje cyo ni mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niho cyatangiriye, aho Minisiteri y'Ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko kugeza ku itariki ya 6 z'ukwa 8 byemejwe ko abantu 515 banduye iki cyorezo, 91 muri bo bakaba barapfuye. Uganda yatangaje ko abantu 19 kari bo banduye Ebola, 14 muri bo bakaba hari abaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku itariki ya 21 Gicurasi 2026 Uganda yafashe icyemezo cyo gufunga inzira zose zihuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo. Ubwo Dr. Tedros yari yasuye ibitaro byita ku barwayi ba Ebola bari mu kato i Kampala, yavuze ko gushyiraho ibihano cyangwa se amabwiriza hagarika ingendo muri rusange bidatanga umusaruro. Ati niyo mpamvu nizeye ko abayobozi ba Uganda bazongera gusuzuma icyo cyemezo. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuzima muri Uganda Dr. Diana Twine yavuze ko bakomeje gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhashya iki cyorezo, anatangaza ko Uganda itekanye nk'uko yabyivugiye nyine imbere y'uyu muyobozi wa OMS. Amakuru hari kuvugwa gutyo mu gihe mu gihugu cya Uganda kuri ubu kandi hari amakuru avuga ko abashinzwe umutekano muri Uganda bateye muri yombi abanyekongo 5 bagerageje kwinjira muri iki gihugu binyuranyije n'amabwiriza yashyizweho mu rwego rwo gukumira Ebola mu bwoko bwa bundi bugo yugarije uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisiteri y'Ubuzima muri Uganda igaragaza ko i Kampala hamaze kugaragara abantu 19 banduye Ebola, barimo 14 baturutse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri rusange abantu 4 nibo bamaze gukira mu gihe 2 bishwe n'iki cyorezo. Mu rwego rwo gukumira iki cyorezo, leta ya Uganda yafashe icyemezo cyo gufunga by'agateganyo imipaka yayo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yohereza ku mupaka abashinzwe umutekano barimo abasirikare kugira ngo bacungire hafi aba bantu. Ku
itariki ya 8 z'ukwa gatandatu 2026 umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima namaze kubikubwira ni Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus yasuye Uganda agaragaza ko aho gufunga umupaka yayo na Repubulika Demokarasi ya Kongo ibihugu byombi byakabaye byifatanya mu gutsinda iki cyorezo. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuzima muri Uganda Dr Diane Atwine aherutse gutangaza ko ubufasha igihugu cye kizaha Repubulika Demokarasi ya Kongo mu kurwanya iki cyorezo ari ukubohereza abaganga 80 bazayifasha kuvura abarwayi bakino cyorezo n'abakekwaho kucyandura. Abanyekongo bafashwe n'inzego z'umutekano bari mu modoka no mu gitondo cyo kuri uyu wa 9 Kamena berekeza Kampala nyuma yo kwambuka umupaka banyuze mu karere ka Pakwach kari mu majyaruguru y'iki gihugu. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Pakwach Ashile Twaibo yatangaje ko abanyekongo bazasubizwa mu gihugu cyabo banyujijwe ku mupaka wa Gori kandi ko bazaba biyongereye ku bandi 35 bamaze koherezwa kuva tariki ya 1 Kamena 2026. Umuyobozi uri mu bashinzwe ubuzima mu ntara ya West Nile Dr Jimmy Opigo yatangaje ko umutekano ukwiye gukazwa cyane muri iki gihe kuko kibaye kibonetsemo umuntu wanduye Ebola ibikorwa 50% byahagarara nk'uko yabivuze, akavuga ko ibikorwa 50% byahagarara nyine nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera muri kano kanya abivuga ngo byahagarara kugira ngo hashyirwe imbaraga mu guhangana n'iki kibazo cyangwa se mu guhashya kino kibazo nyine nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho muri kano kanya akomeza kugenda abivuga. Noneho muri Uganda kandi Dr Lawrence Muganga wari wagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umutekano imbere muri Uganda ariko akangwa n'inteko ishinga amategeko kubera gushidikanya ku bwene igihugu bwe yahishuye ko ababyeyi be bavuye mu Rwanda bahunze mu 1959 ariko kuwe yavukiye muri Uganda. Ibyo byose byahishuwe nyuma y'umwuka mubi wazamutse mu kibazo bijyanye n'ubwene igihugu bwe bamwe bari barashyizwe muri guverinoma. Komisiyo y'inteko ishinga amategeko ya Uganda yasuzumaga imyirondoro y'abashyizwe muri guverinoma mbere yo kubarahiza igaragaza ko yasanze Dr Muganga afite ubwene igihugu burenze bubiri burimo n'ubw'u Rwanda. Mu gitabo yanditse muri 2018 yise You Can't Make a Fish Climb Tree, Dr Muganga yanditse ko ababyeyi be bari mu bwoko bw'abatutsi bahunga u Rwanda mu 1959 kubera ivangura n'itotezwa ryakorerwaga abatutsi bajya gutura muri Uganda. Tenavukiye nkurira kandi nigira amashuri muri Uganda. Ababyeyi banjye bahungiye nyuma y'hohoterwa rishingiye ku moko ryabereye mu Rwanda mu 1959 kubera ko barabo mu bwoko bw'abatutsi. Ababyeyi banjye bumvaga batotezwa mu Rwanda ariko bakirwa neza kandi bagahabwa ubuhungiro na guverinoma ya Uganda. Inkuru ya Dr Muganga igaragaza urugendo rw'umwana w'impunzi watsinze ibibazo n'imbogamizi zitandukanye yanyuze mu buzima bw'ubuhunzi. Yize amashuri muri Uganda aho rimwe na rimwe yishyuraga amafaranga y'ishuri kubera ko yoroye inkwavu akazigurisha mbere yo gukomereza amasomo muri kaminuza ya Makerere. Nyuma yaho yakoreye mu Rwanda aza gukomeza amasomo y'ikirenga PhD muri Canada hanyuma asubira muri Uganda. Uyu mugabo yahamije ko atari umunyarwanda ahubwo akomoka mu bwoko bw'abanyarwanda bwo muri Uganda. Avuga ko yavukiye Iseta muri Mukono ho muri Uganda kandi n'ababyeyi be ariho bashyinguye ndetse nawe ariho azashyingurwa. Ku itariki ya 26 Gicurasi 2026 ubwo Perezida Yoweri Museveni yagendaga abantu 42 ku mwanya itandukanye muri guverinoma, impaka zavutse mu banya-Uganda. Bamwe bavuga ko Dr Muganga ari umunyarwanda nyine, inteko nyine irabyanzura banga ko arahira nyine nk'uko amakuru dufite akomeza kugenda bivuga. Dusoreze mu gihugu cy'abaturanyi cya Kenya aho uwitwa Gachagua wegujwe ku mwanya wa vice perezida azahabwa miliyoni 565 z'amafaranga y'u Rwanda n'urukiko rukuru rwa Nairobi muri Kenya rwategetse Sena guha Rigathi Gachagua wegujwe ku mwanya wa vice perezida mu Ukwakira 2024 indishyi y'amashiringi ya miliyoni 50 angana na miliyoni 565 z'amafaranga y'u Rwanda kubera ko itamuhaye umwanya wo kwisobanura ku byaha yaregwaga. Muri Nzeri 2022 Perezida William
Musamo Iruto yagize Gachagua visi perezida nk'umuntu bafatanyije mu bikorwa byo kwiyamamaza. Gusa umubano wabo wazambye muri 2024 ubwo Gachagua yashinjwaga kubiba amacakubiri, gutesha agaciro ubutegetsi no gukoresha umutungo wa leta mu nyungu ze. Mu Kwakira 2024 abadepite batoye ku bwiganze busesuye umwanzuro wo kweguza Gachagua kubera ibi byaha. Dosiye yoherezwa muri Sena nayo ishimangira uyu mwanzuro. Muri uko kwezi Perezida Ruto yemererwa gushyiraho visi perezida mushya. Mu Gushyingo 2024 Professor Abraham Kithure Kindiki wahoze ari minisitiri w'umutekano w'imbere we yagizwe visi perezida asimbura Gachagua utaremeraga ibyaha ashinjwa. Nibwo Gachagua yitabaje urukiko agaragaza ko yegujwe binyuranyije n'amategeko. Ikirego cye cya mbere cyari kigamije gutesha agaciro icyemezo cya Perezida Ruto cyo kumweguza, aho yavugaga ko visi perezida adashobora kweguzwa abaturage batabigizemo uruhare kuko uyu mwanya yarawuhawe binyuze mu matora. Ku itariki ya 8 z'ukwa gatandatu 2026 abacamanza mu rukiko rukuru rwa Nairobi bagaragaje ko kweguza visi perezida bidasaba ko abaturage babitorera, kuko itora ry'abagize inteko ishinga amategeko ryonyine rihagije, kuko mu nshingano zabo baba bahagarariye abaturage. Urukiko rwagaragaje ko gushyira Professor Kindiki ku mwanya wa visi perezida bitagombaga gusaba amatora, kuko perezida afite ububasha bwo kumushyiraho. Inteko nk'urwego ruhagarariye abaturage narwo rukaba rufite ububasha bwo kumwemeza. Gachagua kandi yareze Sena agaragariza urukiko ko mu gihe yumvaga impamvu zashingiweho mu kumweguza itigeze imuha umwanya wo kwisobanura, kuko yanze gusubika icyo gikorwa kandi abanyamategeko be bari bamumenyesheje ko arwariye mu bitaro. Abacamanza uko ari batatu bemeje ko koko Gachagua yambuwe uburenganzira bwo kwisobanura, kuko Sena yagombaga gusubika iki gikorwa ikagisubukura yamaze gukira, bityo ko igomba kumuha indishyi ya miliyoni 50 z'amashiringi. Nubwo Gachagua yemerewe indishyi, umunyamategeko Metere Ndengwa Njiru yatangaje ko icyemezo cy'uko kumweguza byubahirije amategeko kidafite inshingiro, cyane ko abacamanza bemereye ko atahawe umwanya wo kwisobanura. Uyu munyepolitiki abona ko iyo ahabwa umwanya wo kwisobanura byari gushoboka ko Sena yari kubona ko arengana igatesha agaciro icyemezo cyo kumweguza. Ngaho nguko rero mugira ibihe byiza, muryoherwe n'amakuru n'ibiganiro byinshi byiza On Time TV, yo channel yo Chess dukomeje kubategurira hano mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, muri Afurika ndetse no hirya no hino ku isi. Bye.